Rainbow Mizo channel thlir tu te chibai ule February ni kwa kan chuang kai ta voin ni hun lim taka mang turin du sakna kan hlan cheu ani US lam chanchin tharbik tuntruma hian ron hrut kwal kan tumdon ani ama sabera chuan Republican Senator senior takmai Texas State atanga thlantlin ron right chuap lama harsatna anaiti muchua ania kumsamruk pasari mi ani Texas Tribune an puandanin nikum sangni somni September thakhan chuap cancer awangin hospitala enkol ania athat chuale deu nuwa apum lama harsatna anei chunjom lea kum sangni som pariata pokhan cancer awang hian enkol aloni to bok tichuan tunlaya hripuileng mek COVID-19 khri hi akaya niti an muchuaka anu puipoin akaiti riat chua ania anu pa hian office na thoktu atang kai ni in riat ania January ni sari tun pathian ni kalta khan athita aniti an puang ani heiba ka hian Republican Senator tana LA atanga Thuthar kumsamli pakhat mi liuk letlobo COVID-19 3 hawang hian office luatura thutiampo alak main nikum sangni somni December thakhan alothi to bok ani hetianga anthi na hi mipuiten poi anti in antur hle ni in Dipok Times chuan an puang bok ani US politics lam ala chiri ri viawa tun inrin ni kalta khan un America News chuan Michigan state in thanna endikin voter te endignon le ania mitam takchu anni na hriatchian lei theilo awma wangin paile anni donti an puanga on hian an puandanin Michigan Secretary of State Jocelyn Benson chuan he thu hi apuanga voter list atrangin ming nuai ni vel an paidon ani ti asoibok hei hian vote kalto kha akhoi danglam donem hriat anilawa kumsang ni somnia president in thlanna vote thak to kha an khoi danglam tir donem ti hi an soi chiang lawa mase voter register list atang chuan pai anni tur thu asoya one America News hian heng pai tur ho hi tunge anni ti finfia thailo le a trend chu mithi to te po anni nin an soya mihring ataka omlo minglemte nin an hriat thu an puang bok voter te hi endignon le vek ani to nin an soya an puan ang hian mi tu ti hriat lo tamtak voters jinga hian anom ti mu chua ania heng mi bo atak omlo mingchau naite awang hian pu Biden kha alo chak mai emnile engkim hi ala zolawa thil tamtak hi ala in mung chhozel ani voin February ni kwa hi former President Donald Trump impeachment an boipui huntur ania Senator kaltlang puin vote manga book ani don ni in soi ania Bloomberg chuan Senator tamtak le dan remiten US Constitution kala chetna ani anti-line voin hian Senator debate an nei don ni in an puanga constitutional debate an nei zo hian vote lak ani don ni in an puang ani Trump impeachment debate hi engtik huna chiange antran don soi ani lawa India huna chuan February ni kwa zanlama hian Senator hian debate antranin arin om ani YouTube lama live in enthai abesai om Fox News chuan Trump lawyer ten impeachment article adiklozia an chanlet na chu nimin thotani khan an thelut ani ti an puanga phek somsari pariat zeta cha ani Capitol Hilla buaina achua maloka athucha soichungchang an soi fiana tele tharum tho turin tuma asom lo zia an soya tin ama zong poin ma alolak to na po tharum tho na lamhoin ma alak ngai lo dan le athop ngai lo zia an soibok an thu thlen zinga alian bera chuan impeachment trial an nei nu khan a office achua santoa politics achua san nuwa impeachment hi kalpui zui zel thai ani tolowa political power manga
khole tuitelaka diklo taka rural na ani antia US Constitution chuan hetiang hian citizen ta chunga ro arel thailawa office achua san rol khan Senate hian achunga hetianga impeach tur hian thunai na anei tolo antiboka tin impeachment trial annei atanga Alan Dan Khan Senate Constitution Authority ponlam thil aniti alang chiang to bok ani antia he anthutlen hi Senate ania Senate committee lamin anlo la zir chianganga impeachment hi ankaltlang pui tho donem ti chu voin lama anti chiang tura ngai ania ankaltlang pui le tho chuan harinoma senator somnga veve annaya ani na taka phei chuan democratian senator somli pariat chau annaya independent pani ten an thlopa wanga senator somnga neitling anni jok nin sina chuan an puanga ti chuan kan soifo thin angin ahun athleng don hnai to boka senate hian vote anlak huna mun thuma thena mun nin impeachment hi an thlop angai dona chumi tur chuan republican senator somnga atang hian democrat malakna thlopui tu hi mi som pasari tal anom angai ani impeachment enchin na timaila khata khan republican lamatangin thlop tu panga chau anoma tuna hian mi pahni emo pathum emo chuan an thlop mai thainin an puanga chupo chuni se impeachment hi atlang zodon lo tin Donald Trump impeachment lotling tur hian athlop tu somruk pasari tal anni angai ti na ania impeachment hi ahlotlin tuman anring lo mase engwangin nge an kaltlang lui zel ti hi zona lian tak chu anita ani news site thrang le Trump lawyer ten ansoi te baka constitution lawyer ten ansoi lakhomin ti hian chan I hantum teang pakhatna chuan Nancy Pelosi le a party democratic te hian Trump hi politics huang chunga aring ronrol le thaito mi alo tura siam anduani chu anthil tum lianber ania mase hei hi athleng thaidonin alanglo impeachment hi hlotling se chuan athleng thaya Republican senator te hian aulo lovin an vote lam an soizel thina media ten live in an pechuak boka phatsana democrat lam thlop ngam hi an omin an ring tolo mase Pelosi te hian an lo omtak mialin tin senator te an rim kual rang nin soi ania panina chuan US dan puikal ania chuti chunga impeach antum hian chan pakhat anei nin an soibok chu US president jinga ming cheber record an siam sakrim shrimdu nin an soiboka US a hian popularity a president nimek ai hian asang emema midterm electiona atlak pui duai chuan anmual pho ledona chuwangin America mipuibum nan former president jinga impeachment voini tok omchun ani je hi nakina ama beilena atan anmandu awangin beiseitur omlo ma se chu antan chuan trangkai po atangkai ngein anringbok ti chuan US a president impeachment tumni tok omchun ni tir antumta ani chu mual pho thak tak ani don ni in ansoya mipui te khuan thil an ngai tu chik lo hle ni in ansoi boka big tech ho thil ti mai po lo oi tok mitam tak an omani ti an puang bok ani ti chuan hetiang thu hi nasatakin an la the dar zui le ngein an ring bok pathumna chuan engatinge putramale aloyer te hian senata impeachment hi thlenglo tura tun thlenga an la beitral chan hi ti chu kan soitak point panhi khi thleng turin an du lawani putrama hi ming chathayang bera chua record thar siam tu ani hi an du lawa impeachment hi ahlotlin mai an hlovang lam ani lawani he impeachment hi atlang lo turjia chu senator somli pangain US constitution kal a thilti na ani tin vote an pea takhan senator te ngaidan hi chiang takin alang to bok mase vote ru khom le ti chingpen nasataka wangin Trump khatbak mang thailovin paithak ania vote anti chingpen nasat zia chu Michigan Secretary of State
Jocelyn Bensoni thupuan atang khan alang chiang bok an vote ru khom awangin Trump khat chau an mantira a Trump chung zong Robert Mueller investigation chungchanga khan Russian and Chuidonin bei atoka mase khala kha an hantlang zara Engmah thubel chian dol alo omlowa dota an puna mai alo nivek boksi mase an tumchu an sutlang ta tho President Trump khat chau chelhi US a hian an tamwak lo tlom thlak takin pai thlak ania anu le zela impeachment ala tok non le tur hi atan politics a ngong thalo anei an hlopuya ama achhiat chuan Republican Party hi achetel ve ngei don boka achan chu achunga midanglam tak tak chungleng le nuaileng anin dolaya bak ang tak tak kha antama heng ho hi anron pong poronga mase mipuiten an dulo zia le an huat zia chu anau puina sa to bok chu wanga impeachment hi senate hian kaltlang lo tura thaitop chua last minute thlenga beitang tang hi anni Biden a hanlal chia big tech ho an pong porthara conservative Christian ten o an chuana turin platform an nei talo anomna pianga no chuale nol an ni zela social media tela chu Google laka inhat bur mai ania social network trend khat an han bela download turpo omlovin an store atangin an pai ngal mia boka Amazon server line an lo pai mia boka khovel khriata dikna thu an puanna tur kong engkim kharsak an ni mia mai bok website an han siam vea mase chupo chu Google noya mi tho ani wangin mu thailovin pai bozui ngal zel ani tichuan vanai thak takin Telegram alawam hlau mai an bota huma Telegram nei tu durof chuan user an punna satzia thuchua voinhi ngot asiam mantia buaina thar alawir chuak leta he Telegram hi Russia ta ania zalen takin thu an soi mia theya big tech dangten thurwal puya lopai turin antia an dorna sa mase tukhumcha an lo chontlata payahnekin midik lo an melma democrat mi le saten putrama thop tu milang sarta mingin account anron siam vea thudik lo le dot anron vordar le tachiam maya chu kaini point engber nge thudik nita ti kan hriat theitak lo chan pakhat kha ania an thu ain cycle ta nuai mai ani mase Telegram chuan chungmi ta chu anron thur chuak ngawa hei hi midik lo michim om ani hi tin scam ti asanin anzia saktavu zela thil ain thlifim chhoutran mek ta anlom to telul nen Apple company lamin ma anron lalea iPhone an siam chua mangtu te tan an store atangin an paya mase Telegram lamin external lama download tur an da vezel thung iPhone a install sa to da chu Apple company hian mi phone a mi ngei po an pai sakle ta mase Telegram lam hian lo vendan tur setting ti dan engkim anron te chuak zui le ngal ani ti chuan tuna hian Telegram hi ama 3.4 velte rating ni thin kha social media application zinga asang berta zinga aronom ta 4.5 rating star amumek ani kum sang ni somnia US in than pui chuan ngong anei nain media te indona angong chuak anirngot mayani ti chuan janin February ni kwa a hian putrama impeach na tur hi chu an soi ho don ta ni in ahriata putrama lawyer ten an do dal na hi an pom lawa an nol ani chuan senate a hian an soi ho ngai turangai ani ta an debate hi apui rep viau mai thai ani chuan Scottish lamin state pathum te thubuai ni som pakua hian an ngai tu don bok ani kha former president Donald Trump hi impeach anilo ani chuan US a thubuai remna sangber Supreme Court hian arel dana zirin mual pho tak tak anom mai thai bok hei wang hiam ni Jocelyn Benson po khan an state a voter and dignon le vek tekha adu tak rum mai ni lo clear zel phot mengo ni jan lama khan Minnesota lama George Floyd thina chungchanga kota trail an nei dona
athat tu chunga rorel ani donani he kota ain lan voi khatna tura hian governor Tim Walz chuan thupek achua National Guard thahnem takmai kaulu ania silai nen anom rup hloma wangin athalak hi kanron da fi ngamlova trial annei hun tur hi March thla dai ania mase tuna hian National Guard ta hi dalu felvek anni towa athatu berapu officer chawina chungchang soiho ani dona ani hi thubuai rip takmai second degree murder case or tir ania police dang pathum ta hi chu August thla hian an chungchang rele turin ruaman ania US khopui chunga hian National Guard ta hi anom khep khup deuh rangmai don ang viau ani ole tuntrum chu kan kwal thui viawa mase impeachment chungchang soiho ni tur ani boka thil thleng theile harsatna antona satdante kan han soilang ani thlir tu ten inlo hlok pui ngei kan bai seya Rainbow Mizo chanela hian chanchin thar dang inlo ngai chang zeldonia thlir tu zong te tuk chuanuam vek ule